big energy, big energy, big energy. Oh God, big energy. Stand up, stand up, stand up. Yago Pondat, Yago Pondat. Nyarwaya Inosa, umuhungu witabarwe, umuhungu witabagwe. Big energy, big energy. The shooter man, the wagwan. Yago Pondat ngo byagenze ute? Yago Pondat yibarutse. Yago Pondat yibarutse imfura yiwe. Aba big energy muri he? Aba big energy nshaka kubona mwandika hasi muri comment. Mumbwire uko mwakiriye imfura yacu mu muryango w'aba big energy. Yes. Rero yagari mu byishimo byo kwibaruka imfura yiwe. Yes, umuhanzi akaba n'umunyamakuru Nyarwaya Inosa uzwi nka Yago Pondat n'umukunzi we Teta Krista bari mu byishimo byo kwibaruka imfura yabo. Ni nyuma y'iminsi mike ku mbuga nkoranyambaga hacicikanya amakuru avuga ko Yago n'umukunzi we Teta Krista bitegura kwibaruka imfura yabo, bikanashimangirwa na Yago ubwe abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Yes, yifashishije imbuga nkoranyambaga kuri uwo gatatu tariki ya 7 Gicurasi umwaka wa 2025. Yago yasangishije amamukurikira ifoto ari kumwe n'umukunzi we avuga ko bishimiye ibyo Imana yabakoreye. Yanditse muri aya magambo agira ati Imana yaraturebereye nziza. Imana yatubereye nziza. Ihirwe rukundo rwanjye, ndagukunda kandi simbyicuza. Yago life yageze ku isi. Arongera ati tariki ya 5 2025 saa 2:52 z'umugoroba Yago life yageze ku isi. Imitima yacu irishimye, imiryango yacu irishimye ko umwami yahageze. Muri Werurwe muri uyu mwaka Yago yashyize ahagaragara indirimbo yise Elo yakomoye ku mukunzi we bagiye kumarana imyaka 2 bakundana. Abajijwe uko iby'urukundo rwabo byatangiye, umuhanzi yavuze ko yamenye Teta ari umufana we, bagenda baganira biyumvanamo kugeza bageze ku ngingo yo gukundana. Mu mwaka wa 2024 nibwo Yago yerekeje muri Uganda nyuma Teta aza kumusanga yari naho bibarukiye imfura yabo. Yes, big energy muri he? Big energy inkuru muyakiriye mute? Inkuru yuko Yago n'umukunzi wa Teta Krista bibarutse imfura yabo hariya mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru muyakiriye mute? Aba big energy nshaka kubona udutima twanyura muri comment, nshaka kubona mumbwira uko mwakiriye iyi nkuru y'umusani wanyu nyine wibarutse Yago Pondat. Twavuga ngo Yago Pondat kabisa, musubireyo nta mawa kandi wacuzera kamwe kabisa. Ni mwonkwe iyo mfura nayo ni big energy. Nawe ni big energy mutoya. Yago Pondat umuhungu witabagwe haraza Nyagatare nyine akaba ari yibarutse. Hashimwe Imana nyine ko Yago yaguye umuryango wiwe. Aba big energy yaguye umuryango w'aba big energy, the big energy. Yes, the hustler number 1, the wagwan, the real life changer Yago Pondat Nyarwaya Inosa. Ndibuka hepfiriya mu buzima utsagira for me nawe wenda itara ryawe ejo n'umunsi buriya ryaka. Yes, Yago Pondat twambwira ngo nyine ni mwonkwe nimusubireho nta mawa. Yes, mukomeze mukurikirane Manzi Media TV, murabizi ko amakuru ari updated nta handi mwayasanga ni iwanjye.